Үтү хасырдынан күндү көрөчүлөр бүгүн биһиги үйрөтер методический юннат полигону сырдатабыт. Биһиха бу полигон үлетен хамнаһын ландшафтна дизайн туһунан Полина Петровна Яковлева кепсияга. Үтү күннен Полина Петровна жаханнык үйнәйләре үйнәрдеги ханнык интерехиней огурот астарабаллары. Биһи бу полигонга огуротаһын араханайын үннеребит улусаға, теплицаға, экзотический огуротаһын хебеккелері арас күрүңнерин ландшафтный дизайн, онышы бу экскурсия. Бу кылыбыр биһи арканан керен хебити, бу аркада хмелинен оңголубут. Хмель ден японский вьюнок. Кире херге бу арка туруктак, онтон бу кирепитин кытта жар птица ден клумба бар. Бу клумба жар птица, павлин, хамай андайдо кыргыбай чечага биһиге оңорокпутун багарамыт бу маннык клумба оңордубут. Кени боллана 5 көрүң хебеккеттен оңголгон турар. Бу декоративный капуста, бархатсыкки көрүңө, виола, онна боллана овечьи ушки ден илихинен абрамлайданын турар. Онна кызытынын бу кырылыбыт кохья. Кохьяны бе үйнеребит, кырыябыт. Кырылыбыт кохья бу топиарное искусство денеме искусство туспа көрүңө. Полина Петровна бу каханныктын үлелигити, онна каннык ыйттан үлелигити, онна үйнәйләре бу кахан тахачы тахаран олордогон. Ата бе сүрбе 5 апрельтен хаглан үлелибит манна. Келен уже туаксылас теплица керемет уже сейме ыхын керем барабыт. Онтон тахыджа традиционно июнь бастакы чыглаларгар биле кахындар ин аспыттарын кене тахыджа олордобут. Вот. Онтон боланы бу кана сеттигер эме бир кулумба бар сахалы темалак. Бу кулумба ата ырыхан байтык төрөбүтө де кахып. Тойде така манык сахалы тема вообще ырыхан. Onu сақалы көріңнер, жүйіннер балар. Мұны сақаққай, коричневай, от көға, серей. Мұны боланы бұл қарысқал белеті. Оғы бігін, оны де қолымтанын абереге, қарысқала. Бұл тоғынан қолышықтарынан чөткай ұрғыя оңырын баран, газоны хамыт мұнық тоқтаты. Бұл Нюргияна Сергеевна бігімета деспіт, маннык газоны кырыя жар, инек электрическая ножницаны почти неделя кырылар. Хин элбак көрүләк, но зато маны жоннор хөбүлүлөр интерехне кулумба диханыбын. Газоны көрүү карайы үлелек болмады. Аха, ыхара борстой жоннор ола кырхан жерлер чуга хабаттар булырын бии маны мастер-классыңар бопут, туактар битигер, юнацкай станциялар битигер, агрошколаларга көрдөр бипит. Олак борстойдыгы хыллар. На самом деле. Только бу кырылытын каяханада. Антон бу ханды күнәйни? Бу балана хмель японский самурай ден. Бу хмели биге апрель 15 чыглаттан хавы. Сорохтор баланы нахар дәяллар. Инекенер момуран калар үнәйе кохяны ме. Нахар де февральтан марттан ген керен баралар. Аны баланы биге ымын 15 күнтен примерно хабыт. Хмели Онна тахыджа хем бир июнь ыйхагаланы тигер тахарар боллак битти. Онтан балана Нюргияна кепсере бу манна кайдак бу хмеле формируйдур буту ден. Просто кини кайда бар бутун курду гүммек. Дая бут салая. Бу чтарга хебебитин берек бу хмеле үнерен багалак элбак болактак теhe ухум болары кайдак көрөбүт караябыт. Түргенник бу высотатын алын жемит беге булана тох боковойдарын Алаттан хет сразу манык 2 пара себирдагы халыра алратыттан булана 2 боковою үйһәү табыт чакою болар. Онна бу боковойдарын батын төрдүн улалабыт үйһә сразу тан хет. Теhe уку табыты. Уга хүрдән надыяра олихин сайгы куяс күннәргә күнайы кутухнада. Онна 2 неделя була. 2 неделя бирде азотное удобрениянан ахатабыт. Бу арканың иннерерге кыргый багай болар эпчип, кою багай эбит дактары. Ибек километр. Сибек километр. Көннәре себетте. Просто хөддактанар.
Полина Петровна, онтон боттүтүгер же интерехне бай композиция турар эбит. Бу болана темата авангард, мен би студенттер колледж дизайна технология студенттер бихага тохтулар практика барачылар. Оны прямо на ходу мана вештак турарым баран сразу на ходу толкуйдамыт маннык тохоңор бупут. Онтон олтук жоннора көрөн тураллар. Эта история тох из жизни, девик курдук анекдот из жизни. Манна строителер үлеле идем бу тох терелтен идены ипыттыра, но бихет эльтевитата он. Колобур учебно-методический полигон государственного автономного образовательного учреждения гинден хумбайтек аттабытып. Оны боллана бирки дегеретте дебилбетин бу ханнык терелтетин тока өйдөктөр терелтелери жетеп. Олихин болла биха онтан дөлбү үрдүбүт. Оны бу маннык кинерге аналлах памятник ңырдыбыт тек. Олбор неңен тураллар. Маннык вообще элбак хебегиттен ыйтачы бу тох терелтени, маны тох үнери гинден. Полина Петровна, онтон бу беседканы интерехне баты кергеп пиккет, оңор буккут, маны кылгастык көрдөрөкка, онна кепсиякка. Бу манна театр хылыгар бу декорацияның орбупут, колобор карын кампак ёкытылым ден ака театрның визитная карточката. Бу манна бу спектакль хайда калган холлубутун. Андрей Борисов студентный хиден государственный премияга турар бута жетини тексибите, аны грузиннар турар буттар. Атын буланы де Чингис Айтматов Киргиз суруйдай дейтин ефтепустарынан, аны саха кейте режиссера, нуче сценарийин художник кытта турар буттар. Анан тоста чүгей тоста. Бу беседка үйһәттен полигомут барта көстеребит. Мана кен аңыр гектар хер ол сатты неген. Ботта холобор бу хебекке кенеди, хебекке тематическая композициялар. Мана 33 тематическая композиция бар. Онтан дальше бардак битно ногрот бар, теплицалар, онтан сад бегер, онна ме история дойдута бар. Онтан бар хәҗих. Аллара тигәккәе. Бу манна такана гыннар үйәттән карточка бирәләр. Бирәләр карточка бирәләр. Вачы бу участокка элбәк бай фотозоналар баллар. Жөн йөрәр кайыр шиддәре. Аны фотозоналары ким толкуйдата, ким дизайнаны орда. Атаны мен дизайнер бар. Онта мана бебител хеттер бит. Эме бары дизайнерлар диха. Мана көбелген ору. Бу мана кала бер золушка ден история туга тематиката. Бу баланы жаханы көрдө хол 12 болан эрер. Көчүрбүт уже крыса болла, хатары бу каретабыт тыква болуга ден. Бу мана бары керенер каска төһөллөр олорун эре. Ахамай хөбүлүр хирдере. Оголордун улахан жаннун. Бу мана кохене ме кыриябыт. Манда генерас фигуралар нин кыриябыт. Вот ачана интерехне холовор хогру дойдуга хеджер курдук хананалар жаннар. Хогру дойдуга можжевельник, туя ден нейлери кыриялар. Ким багар жетин тахын маннык оңостон себебитчи? Ота бия холовра маны бия габлак пайдашник хеджер. Олар мантан үйренелер, оны бия агрошколалар бу деген. Онтон бу элбак багай хебекки бир композиция болан турар эбитти. Бу манда бу монугу бия французской импрессионист художника Клод Манега аныбыт, тагыда хакини бейтин тухуна неппитебит. Мен тугуда хатабапын садыра хатаналарда оны рухуйдубун эреден. Кени болланы бу хебеккени садыгар олардан баран, оны урухуйдан биллилах художник болбут. Сюшчика картиналах. Коллега бу курдук. Онтон бу? Бу просто сарай. Оны болланы бе просто сарай бу арта бек оңор букпут, кергетен кыратык. Уже интересный баволан халарде. Вот, мана жаннар интерехергиллер, мана келенме катска төһөллөр, өтүктеллер. Вот, это вообще любой уголок мана арта бек оңор хап. Хете жолумуз балдиги деби курдук. Бу кендигер кытта Бу инструмент урар тоғынан поддоннарынан краскаларның орбупут эме инструмент мана колобур сүппет бирге болар, оны көрөргө үчүгөй эстетический. Күндү көрөчүлөр эхегемия поддону маннык тухага тахараңыт инструмент урар сир оңсток. Вот. Антон бу или хунар бу кыттан терехне битти. Или хунар баме просто маннык простойканан баран эме креативный дехме бары. Аллан кök красканан краскалан кастик. Бу болланы бу
туох музыкальный панно. Ландшафтный дизайнга аллараны нерехебекке болуақта аша вертикальное озеленение дем бар. Тоғара стенега аген, он стене пустой болбаккана бу Платонов Юрий Егоровичка аналлах. Кені манна бу инструменттері бербите, оны бие панноңор буппут. Бу интернет байтып туралар эвитчи инструменттер, гитара бөгөтө турар. Ноталар, егенлер, борстой дегенен. Атам бу манна бола настурция тоңан қалбыта, оны бие ме фотозоның орду. Бу манна жоннор олар қатска түхеллер. Отанан кейен бир манна выход булар. Төһөдөлү бүтүн хиндияка. Бу манна кине хылыгар манна кине павильонның ор буппут. Инне ол кеһи билер киногеройдары холор баллар. Чугахан көрөк. Онда барын стакна бу мастерская художника бар, маннык кулумбалары гана багара рите оңорокка хөп. Мана ол Мерлин Монро ген Чарли Чаплин аттыгар катска төһеллер. Жаннар. Бу икки кытыгар капуста ди. Ага, это декоративная капуста. Кене Азия, төрөбүдө дюта Азия. Агон чөкөрүңө бар. Мана билинже кускайга ме хасагыл болла үннеренерелерди. Биги хакабы терин айылгатын хөбүдүрдө. Сетер үнер, он еще картус битин кене ме калар үлүбөккө. Хамай тымныны тулуя. Кандыгыттан оларда чүгүтү. Этине би 9 май кенттен семенен хан расадың робот. Онна июнига тахарын тайжоготу. Краскыбыт бугутарди. Аха, эми бия бугут. Интернетте мандыктар баллар. Бу мана бола домик гномика диен бу ме выставка халбыт диага. Мана коголорга катыска түһөр. Ол бола театр, опера, балета эрге пианиналарын бербиттере. Оны рояль в кустах тен тема. Инеме катыска түһөллөр, фотозона. Ол бола парочкалар, скамейкалар эме бар. Ол инеме өре катыска түһөллөр. Онтон бу бола бия горокка киребит. Мандыга ме туспа арканын арка вообще киретүрге болоктакты. Бу декоративный тыкваларынан чөйбай аркате, тобу кахың уже сете. Жоннор уже эме бегин түктен мандык аркаңорор болбуттар, келин кепсиллер. Там морковь свекла ген манна. Ким багар жетигер мандык оңостон хеп болбага же. Ха багалар болук канада. Ага, оңороллор. Вообще любительлер ажахай багалактар. Бу иттардыгар аллея. Бу позитивная леди. Алар манна болла бу өчөй бай тохтар баллар. Афоризмы. Бергенекилер. Ага. Оно холобра жоннор маны тура катыска түһөллөр. Онна настроениялары көтөгөллөр. Үйреллер көтөллөр. Вообще бие саатпа тогоропут оннук Аллах. Жаны үйрдерден. Уроки позитива, уроки впечатлений деп курдук. Ондук уроктары итебит. Анда бу, ага. Жон көрөн үшүгейге даган үйренер боллага же. Үйреллер ахан. Бу холобур бу үлен калбыта. Уга оны бие бу маны кеме композиция орду манна жаннар бу окко хыта-хыталарга катыска түһөллөр. Бу тыквалары бие арас көрүнгөн бартын интернеттен боламыт үннер хатыбыт. Манна бу французская патиссоннар баллар ол. Ага, бу шарттары стен бу. Трени бар патиссон бар. Ага, бу манна. Трени же. Берен. Ата борсой патиссоннар бу баллар. Бу баллар бу. Ага. Өсе бу пальцефрукт тен патиссондар бу. Самый-самый саңа экзотический. Бу яңалакты бутта. Ох, бе олардыкы уже 3 жыл болла тени. Бу балары мия хенератта. Тыква хүбас көрүнгөн этинге. Бу манна хам интересный де бу доктор баллар. Тыква Марина Искиоджи ден. Ага, бу парижская золотая. Бу манна бу бартагурулла жер. Кейсир тыквалары боллар. Барта кейсир тыквалары. Хорохтара триамбл гинден тыква үрбайсытар. Аңа жол кенттен бирде. Онна бу дылдыгар тоқтар. Подсолнух. Жон вообще подсолнуга жаха билүдди. Бени орытете кортоппуй бут полете бүтүнне ме подсолнух эте. Мына амбастан бер садан олордор дебит, онтан кенники хеменин хер болду. Тохи така садан ол такана били хеметин тохтан кирен барар. Ачана боллана мында кити төбөтүн түһерер. Декоративный хок болар. Олин семени. Антон болланы бу хакмат доската.
Манна жеңнәхти келен турнир оңороллар, колобуру хүрбечи хылага алыбыпытыгар шахматный клуб членнері келенер манна турнир оңор буттыра. Жеңнәхти. Школалар еген керенер эме манна класстар кыракта хеллер. Бу тулатын интервью баһыбеккинен кергет бит эбеккичи ханны кибеккин. Гамфрена ден дебек. Манна бекке расадалан еген мехле хататы бут сас. Бу бала декоративный капысталарының клубумба. Раз көрүңө. Капыса кас көрүңө бар иде. Вообще бу манна 5 көрүңө бар бу клубумба. Элбага битти. Ата постепенно бу хакылы мындыкка чыганы эбит. Вот нактарда, Урхалакпыт. ургалакпы стилизованный сахалы урага ынактар, эти ынактар эме бардым бебит толкуйдамыт. Что-то от Сальвадора Дали деп курдугон этеме хакмат курдугур хуюн эгенти өрбай толкуйдан эме тарбыппыт. Хакыргылыжы. Анда бу тулата кыл ханны кибеккини. Бу бала амарант киргизия жан мен колобур маны кебеккени көрөн баран семетин улбутум. Олим бе амарант киргизский денатут. Тересе барыны бит. Алтан бу тип өс теплица бар. Бу теплица керехайнера помидор кенегер. Манна методист Любовь Васильевна Слепцова капсияга. Любовь Васильевна, помидор кас көрүңө бар бу теплицага. Бу теплица егер отут көрүңө бар, самый интересный помидордары оттук стеллаж көйнөрө бит. Сылай биге саңа сордары булхаты бит. Онна көтөрөбүн. Үчүбай сорттар ресетамыйттен быйылгы немецкий селекциялах сорт үчүгө ден бу сорт для путешественников. Мана біз пока романы калжатан сир. Га очень удобный ден тахарбыттара. Онна бир өчү сорт бар. Палка колоновидный лиге сох онна боковое хох үйнөр. 3-4 метрага дагы угуннах помидордар. Кандык бар кайкаманнык сордоролордон хепта көрүтө карайыта кайдагай. Көрүтө карайыттатын симбир 2 о Атын помидордар көрдүк. В 2 стебель бир бараллар. Улахан разница хох койди. Онтон бу кандык сордуй. Албах бар улахан сорт крупноплодныйдар. Например, бу булана яхана 300 грамм болога. Сорда розовый слон инден бол, бычье сердце, бычье лоб тем баллар. На аккордеон, аккордер тем баллар, рифленыйдар, гофрированныйдар, мен терихеней. Көрүнөр баллар. Сеп, Полина Петровна билигин биге аны огурсуулары көрөк десипитти. Салгы. Традиционный брусой огурсолар кепсәбәпит тана колобуры бу армянский ден бар бу. Хеп, маны бу сема бере турар ул хинте улхан бай. Бу маны быстакка маны бейте маны рифленый крабай бай булар. Амтаннара хайдак болар. Амтаннара огурсу күрдүм амтанактара. Бу буланы тух огурдыня итальянская. Оны була бу маны итальянский огурсулар бар. Бар изеден колобуры бу. Бу ме амтаннара барта огурсу күрдүк. Бана китайская огурсулар баллар, лагинариялар, оны дальше на дынялар арбуздар бар. Манна нахан терехне көрүңнәк огурсуу турар бу. Бу ханнык лагин. Бу манна келер теплицами баллар манныктар. Бу хамай красавица бу бар. Кайда Страшная красота ден. Бу балар чисто бара Африкаттан, Южный Азияттан тахаптар. амтаннара хайдагай бала. Амтаннара эдере дактарны кабачок тыква иккардына. Көрүйтө карайыта бир Бурустой. Билген бала бе тохтар бит мана өрү семинар мастер-класс еңнең робот семетин таркатабыт. Олен баланы билген конкурс бар тура заочный. Оны видео записьтарын көрдөккө уже агрошколалар бит, юнацкая станциялар бит бу маны бар күндөрөлөр, жөнө көрдөрөлөр. Бу билген бала экзотический үнәйлер теплицалары киребит. Любовь Васильевна манда мекапсияга. Любовь Васильевна бу теплицага жаханнык интерегиней үнәйин көрөк кабый. Манна булана агыс сорт лагинария бар. Лагинария атын сорта фигуратынан, форматынан, жүгүнүнөн разницалар. Лагинария булана бу уже переросший булан декоративный.
На самом деле лагинария не съедобная, молочная зрелости барта съедобная. Төхөр үйнери, ахын кайдак берери. Антон бир үнәге иккере ас хатанын бияка саямат кылгас болан, онна кайбат. Амтаннара кайдагай. Средняя между тыквой и огурцами. Онтон бу хандык үйнәйне интерьене Оглана мамардика ден или дыня рогатая ден, маны технически спела маннык съедобная, именно маннык эддагына кеннеки бустагына оранжевый уңнах болан, арылар оны семете, тахсар семете барта эмтех, дегенен наха полезный, восточная медицинага наха туттулар үйнәе. Бу декке барабыт. Көрүңнәре. Аны стукайы. Бо манна ба дыня рогата кивано ден, эми съедобный Восточная Азияттан келбит үйнәе родината. Урбайтык сытар сыттагына жүна оранжевый болар. Это зимой. И когда зимой ориентируется вкус между ананасом и огурцом болар. Семетен каханы кайбы. Апрель битегер или май начало. Антон бу хандыгы. Это была люфа. Люфа это мочалка, по идее, тоже лиана. Полина Петровна, билеген салгы. Бу не була бу сатка барахайнere манна барта остурьеме. Ол колобра ол дуб зеленый лукоморье бар ди. Ол русалка лорор, кот ученый ходит. Кот цепи кругом. Баран чугахан көрөкай. Сухое озеро. Колобра нефтахынан урокка. Бу манна барта туаққатска төһөр местеле. Бу фоторама бар, ол эгин раз туақтар баллар. Малые архитектурные формы жук эгин. Бу баба яга беседката манта манны история халыны. Бу дупанныгар элбек коханагаллы конкурсы тыллыбыта. Бушкин барко эгин каракаластар календар манна конкурстага уталлар. Эбедер манна төрүптерин кытта таңнан календар видео усталлар. Ол бола Кощей бессмертный сундуга турар, сазлата. Игер эми хебекке олорду тебик. Бул ландшафтный дизайн тога ден особенно ден деңнаханы золота көмүс сыппат. Олобур ону көрдөрөр үйнәе сахка жүннә гол Сан Виталий ден үйнәе. Вот бу бала де топут остуревит салхыта бу баба яга дете. Избушка на курьих ножках. Ол метлата ступата турар. Бу мана бе үләйтер битемен орбуттара. Мантыкабыт еще избушка, повернись к лесу, задам дем бумандык где-то каманы кергер, он где бару юрелер, доверелер. Вай. Кергер. Вот. Үрдүтүгөр оту телгетен кестиги. Үрдүгөр энегер ити. Оту телгетен кестиги. Ото бу көрдөкпүнө. Бу перец, декоративный перец. Бу же буманды метланы туталар барахатска тел. Бу станция үлөкөндөр кайда олелер Полина Петровна. Бихим манна күн ай бар бу билген. Кахын түйөр деди. Жоннор хыжаллар өрөбүгөгөн. Хасарды он частан беске жери бар бу. Манна бахалса келин эдитан кахын түйөнүнө успейдан хыжы. Катска түйөнүнө. Бу манна валана дальше. Мандык композиция бар. Обними дерево ден. Бу бала эки Польша художниктары андайдыны керейхай жаннар маннык талагынан оңор бу жаннору площадьтарга турарлар эвсеп. Бу мас космоска ме хобус сого тахтен. Одинокий. Деревья же одинокий ден. Ону редакторы кухо хайын ден. Киннере хыны хайын, карсты хайын ден тема. Бу мантан бала винтажный сад ден хагаланар. Советская старина. Манна история урогуны тека хөп. Оны бала зона релакса бу окко хыталлар бихе көңүлдүү бит. Маны ажака билүүлөр.
Вот. Маны была советская береме тухтара. Маллара баллар. Оны маны де воспоминания гембега тухтулар. Киһинненер хиребитти. Ага, кейінен. Манна қастады кәлелер жоннар. Бу манна саатка, огородка қолыбыр. Просто манна күлейдері болбакка бихи бұлырын театр хылыға тоқтабыппыт. Ол сыны туттаран бара манна артистер кәлем выступайда өттара. Қолыбыр опера көрдер біттері школа қолырғар. Красная шапочка ден. Оны бу ойыр бейте декорация бол бұты. Қолыбыр әхемешка бары гримнақтар, костюмнақтар, ол ойыру кәрен манна кәлер. Народный артист Кочегирева Нянины Лавта, заслуженный артист Юрий Баишев, Колодезникова, аген манна кәлен ланнар. Бейлерін зрительлерін қолыбыра манна ителлер. Оны цирк, тюз кәленлері мен манна спектаклі көрдер біттірі. Оны оғылар сөйбетік флейтала, құмыста ағын кәлен манна концерт көрдерін барылды. Урогы кыттыгыта үттебитинди? Да, урок впечатлений ден қолыбыра үтіқ қағып. Оны музыка урогын әмек үтіқ қағып манна эстетическая әлбәк урогы үтіқ қағып. Уже школалар кәлен манна заявка бере хеджалар. Білген бұл ырхан условия кемегер класска қайын олар баққа манна кәлендер пока погода бар дағына урок үтіқтар. Бу хандык интересный багай. Бу хрустальный трава ден көдіқі бұл күнге калабачер де хрусталь көрдік. Бартара сала көрдік. Вот бұл стилизованный колодец. Балағанайын қағыз күнігерділі экскурсияны ұтықтың хевей. Бұл қағын түхі-түхіріттен тұтылды. Ағылы бұл дені пәппет, но обычно балағанайын 15 күнігер денім ағаспыт. Даже мұнда үнәйі соқ болағына бұл мұны көйін кәленерін бір күлейдейлер жанлар. Ландшафтный дизайны, оғырот ағын арас көріңнерін, онына хевеккен олар датчылар бұл юннатқа кәләңет әйгі көрі құтын сеп, арас сүбелері лық құтын сеп. Полина Петровнаға бүгін бігені көрсібік күтігер мақтана бұд, үлағатығар қамнас күтігер өссе сетихилері бағара бұд, сайын айыманнық, юннаты керге тұтырар күтіна чүгей. Бұл оғыротчыттар, республикалық тақтары көрін астымық болықтақтар дейбіт, әйеқа мақтана бұд. Күнді көрәтчілер сарсын, авторыныққа терген береге өссе көрсіқ бұд.